As the Bible says, this is the day that the Lord has made for us to be rejoiced and be glad in it. To be rejoiced and glad in it. Mon me koros ina uyay kaping ay kasapal kalangan ng sa matrail Koht. Pisapal malimpak kalangan matinsain sa longa manaman kachay ni sangan mo toto. Ni sangan uya pa toto. Iposo no kamela la maranwat. Ni tuwa na tayo bil patpanan ng live wat. Ranwat uya ko sandi yaw sang ren Koht. Ari kaping kemelel po kisangan kalangan toto. Sangan uya pa toto. Sangan mom toto kauno Koht kang kasale yang kacay na ewe uranakan. Nituan puksaraw ya ko ngongok ya manamang kacay. Kacay lakan koros man kaya singakan maur. Kacay lang kang kapangakaw no Koht. Pwede kisapal makalangan. Pwede kisapal malimpak. Mesyoto kan may sang kacay. Mesyoto kan choror sang kacay. Ari kosong palong manamang kacay ranwat. Nituan atay konoti ranwat. Main ko sota lipil wasa kamiya. Kilokta makami milale. Main ko iman kangongok ya manamang kacay dapil kacaman kang kacay. Mawuta na kosong palong kacay ranwat. Kacay lang kapangakaw. Kacay lang kapangakaw no Koht. Pweki, song tuoto. Song tuoto ya makonong kacay lang kapangakalangan ng Koht. At bako yung kasambal main ko pweki more sotik. May yung kacay layak ni sota poipoy. Ija atay confess. Ija atay lukay yung more sotik ko na natay more. Ari kapangakalangan ng Koht. Ang atay more ranwat. Mona ipan tola. Nantami ipan sierong atay watawat. May ipiluya. Listen. May ipinanan siyang ang kokon na pa no. Masanan Koht. May kotkiyang nanay maur. Puligitiyang nanay mongyong. Yan sa may lalato away. Ano lulong. Wikew her. Imimisapot. Niya sila wikew. Huwag rane. Niya sila niya bang rane. Tuwaw imimisapot. Ikalangan kiyang kauno Koht. Pag isapol malimpak. Sapol mo kapay. May kasalayang nyo. Sapol mo kalangan kan. Aramasakan mo kauno Koht. Kauno patapo yung kakpatong ray. Yung kakewang ray. Siyang kakpatkipa na sapol mo kalangan. Ari kaping kiyang kauno Koht. Kaping kiyang karusyon ranwat. Kumailakan. Irailakan. Makin kapakapki. Irailakan. Makin support. Tatohagan Koht. Kahit yan koso-koso iya ipwede ngoy. Abu koso-koso iya tatohagan Koht main ko. Sota lipil-lipil menya ra. Sota lipil-lipil menya hat. Maka-support. Ko wewe ka maka-support tatohagan Koht. Imen walilantik ngoy ranwato uyay kaping melalong komo. Na isang korusyon magtayl gumbuya. Na isang korusyon magtayl kosaya. Na isang korusyon magtayl katete. Magtayl mokmokit ki. Akchailan wuyuya yung kauno Koht nituan puksaraw akatete yung chay. Chailan te wuya yung aramas. Akchailan wuya yung kauno Koht. Iran pukyo may man watong child ranwat. Abang kusang nan Chermaya. Riyay saktu aw ratkichik isu. Ikamelele menan iralaut wat. Chermaya riyay saktu aw. Wasan kawait magchay kalapkin pukatasang nan Chermaya riyay saktu aw. Yay Chermaya isoke. Makatete yung child mapuksarawin wayo masani, for I know the plans I have for you, declare the Lord. Plan to prosper you, not to harm you. Plan to give you hope and a future. Ikamelele me wasan kawait wato ya wasan kawait yo me sign sa long child. Wasame men watong child ranwat miya away Honolulu. Ikilaka isokeo minitri isok payo ni sowas. Nani rochikichikisu. Wasan kawaitat. Yai masan wat mo Koht puligiti yung nanay maur. Po yung kakpatki yung kachay. Te puligiti yung nanay maur. Po yung kaktatong ki yung kakpasinan tasang pawa. Niyan so may pa mimi Honolulu yung yasapal man Koht tatok. May pegari yung nanay maur. Chay karusyan wewe ki may pegaran Koht. Kaya iba kakang kamatok.
Pwede masanan Koht ang try lang ke petoy. Try lang ken kowe. Try lang ken puligidi. Try lang ken kapay kata. Arya kay pak mango. Ay sa kung ya pekar yo makin kay sa namaw. Ay sa kung ya pekar yo mag try klong la o try la let yer. Apa kem ya pekar yo makana na kila makapangkotogan. Au ya pekar yo mako aramas man makawewe ya pekar ran Koht nga mau. Kapangkotogan. Kapangken kapay kata. Kapangken chow gila. Kapangken Nantieng. Song bukat korusyong pwede tatok da pekaran Koht ilakan Koht angam maur and kapoita. Sapal man Koht calling angam maur kan kapoita. Song bukat hutang kapangken lelo. Harina di rach kichikisu wasa katete no bukan wayo masani. Also seek the peace and prosperity of the city. Ibang prongko pro yang wasata inda. Also seek the peace and prosperity of the city. Arimen prongo chamain ko nituan masanan Kohtong yang. Yan so may lal sabot. Kung uyay quiet time. Uyay lesson kan kon makot ko pulikan na mo rin ching ron pungkan. Iron pukwat ay nanan chang na mo. Ay nanan chang na mong yung. Ay mong yung kung kalapangan kay ay matamataw ay malialan matamataw iron pukwat. Ikan kola na iron puk ngay wata hakaw no Koht nganan Koht kung purong kung kata-kataman kan iron pukwat. Aran niya siya may matamataw iron pukwat. Koto tama ko yung kasambalong niya tama puk sarawi. May nganan Koht puligita diyan ay more. And also seek the peace. Ako sambal ang amanaman kitay mango ranwat. Kitay lang Nantieng Rapahki Popohl. Kitay lang Nantieng Rapahki Popohl. O kitay korusyon wewegi. May Popohl sa tukak tiyarok akiswasak. Ay sa tukak tiyarok likin Wayne Koht. Ay sa tukak tiyarok likin Christ. Christ mawia tapen me korusyon. Popohl en yanguk. Kangkak tiar, kangkak mamorki, kangkak yeyaski. Popohl, mango wutang chayla nana rapagren Christ. O chayl korusyon wewegi nan puksaraw tuwan. Christ akatete yung chayl koson na toko. Chaylen limbakong Koht o limbakong metrika. Makakawewe yung chayl ranwat mango. Niya isaw magchayl rapagi Popohl. Ren Koht. Kachaylan rapagi Popohl pilren ramas. Pwede Popohl mango. Esotra mimi chapalyon ni tuwan Christ akatete yung chay. Me Wayne Koht e miyar mat. Wayne Koht e miyar lala chay. Pwede Christ akot yar lala chay. Ranwat niya siya me komu yung ngoy kita tiyari Popohl nan Wayne Koht. Kita kosamo yung Christ na nacha maur. Popohl o miyar reta ranwat. Bebolwat mango iman kongo kita pilprong kacaman king kita tama nganan Koht pulikan ay mau ranwat. Kita ilan rapagi bebolwat. Kita ilan Nantieng kiway bebolwat ren metekan. Bebolwat kita ilan rapagi kita ilan import kita ilan kakiyang metekan. Mango puksaraw katete yung try na tuwan Christ sa masani. Mesodok gotong kita ilan ang bebol sampa. Pwede miyaw upano kan pangkan miyaw. Upano ang kamelele kan. Ab mango puksaraw bilkatete yung child mango child Nantieng. Me miyaw upano pan miyaw. Ab upano ente kawutik child. Upano ete pano wiya a child tatok. Upano te pano mi mo child. Child te pano kawata upano. Ab child Nantieng waki at isang. Upano. O Nantieng Rapahki Popohl. Nantieng kiway Popohl. Mango pwede nituan puksaraw yakatete yung child wasat. And the prosperity of the city. To which I have carried you into. Pwede mango Popohl mango. Wasa makaw no Koht pekari yung child. Niyan siya magtry pa ang Rapahki Popohl. Niyan siya magtry pa ang mamor ki Popohl. Niyan siya magtry pa ang Nantieng wiya aramasan kami naman.
en kapatapano en kawewe en euki yang ramas masanen Koht puksarau bengate the young child wasa and the prosperity of the city which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it. Wege baya mau the paita the kapaikan and wayward and way makami milale ni anso makapara pag Popohl mango kapai korusian me mi wasao me kauno Koht katarong lale apan ko yang koma yei makapan mamorki pwegi sota eu kapai mango lautsang Popohl insana mau nan pungon meriam limpakan Christ apan yeyas nan pungon meriam kalanganan Koht apan kung yesaysa nan pungon mekot ari mang purongot on itu ang puksaraw ya kongongoy chay rangot na taulata and pray to the Lord for it because if it prosper you too will be prosper mapaitan weyo ban miyo masalatoklan weyo ban miyo mapebolan weyo ban miyo mango puksaraw katete yung chay magkapilpan yang anki kapilpanyangan ke Popohl, kapilpanyangan ke Poita, kapilpanyangan ke Salatokla, kapilpanyangan ke Kokoirta. Pwek kami menan wayo. Hariman watong ketail ranwat mango, minimin pano, makoyong kasompal. Sawas pano, makoyong kasompal. Pag taylang kakasaleta linganan Koht, taylang kakasaleta kalanganan Koht, taylang kakasaleta limpakan Koht. Kecai kelang tali, kecai kelang hat, ap taylang kelang lang Christ Jesus. Isota patrowan ya hatam ranwat, makomi haman, angoy Snyder ap at a count, and we are to Christ Jesus ranwat. Is komi mayang live ranwat, kecai kelang hat, ap kelang Christ Jesus. Kung magtako Rusya panatang ki Snyder, magtako Ros panatang ki John, ayam mo na chapan wewe is makau no Koht pepe kari is makau no Koht lukulukuri pwede yata chaka na walk pasang kamu John ngoy Snyder charanwat tama ko yung kusampal changklong lang Christ ok chakotoge Popohl ok chakotoge poitan way ok chakotoge isa na mawa na ramas koirta na ramas ok chakorusya wewe keme sampukat kors ami meren Christ Jesus imakareta Christ masan yang chay Rapahki mas wen Koht o tame ko chungkupurki o gnian so mak chay mamorki chay Rapahki wen Koht o tiar ak chay ler muya mamorki yeraman cha tiar wen Koht hap soto kasaleta mamor yeraman cha tiar wen Koht a mamorki penisene o wen kinsene yan so magchay tiar wen Koht ak chaylan mamorki ta magchay tiar yero ari mang prong at kacaman keng chay kakilay li keng chay masanan Koht ranwat mango yay masan wat manganan Koht pulikin na maur yan so may lalato sabot yan Rapahki Popohl o poitan waywat po yay wasa makalanganan Koht pabuto ito wasaya may parap may pantiar Popohl ay pampiltiar poitan waywat ariman kalanga kangangkya manamang kacay ranwat wasagamiya imen katete yangu mesoto uya mekot sa pungalayo imen katete yangu ekakuya mekot sa pungala nanam mata-mata abu mengawewe yangu mesa pungalan kau no Koht pantatong kebukan ko pungala ta mesa pungala wasa mesota icharan wewan kau no Koht pantatong kenu bukan kai charala samenemen memiya wasa kami miyon yay karapan kami mi wasa bukan ka kaprapan kan ka kasaleta benemen kan ka kasaleta heupan child ranwat mango solara iso en koso yais en koso yais i chai so memiyak child koso ya Christ kechailan mung kita Christ kechailan lukulukur lang Christ ranwat hari mem prong at kangangaman naman kumail kasalelia kumail korusyon ranwat mabiliang patong laiwat ay kapakap mango tamak child mimilala ranwat Wayne Koht nituan puksaraw ya katete yung choy nanibro magchild te chokotisang tiyak
En atai minimin panokan. Eu panokan. Pueger weyo. The aisha wo akra. Aisha wo akra. Mango bilka kota aisha wo met. Aisha wo met. O so man tai ran what we work ya tai line so. Me kau no kot pampe ka rikte. Ap tai le Nantieng ka saleta limpokan kot. Nantieng minimin ke pana Christ. Nantieng ka saleta Popohl and Christ. Nantieng amanaman ktai. Mamor the Christ men ki sai sal retai. Ha yimat main ko may men tau kita po live o pilihan patong riyay kan kompakapay kan koros magpilgan yang nanti yang totoo wat live po gi raila kan makin soto yang rong magchay soto kak patch panon physically akchay lempil kak patch panon ay sangan tupso totoo matuwa jamet ay kapakap main ko nganan Koht and kamera ini yaman naman kchay wasakan mo konong yan toke api soto sayr kisangan ay sakoyak nganan Koht me pain Christ masani me wuya song sawas mau wuya song patak mau pwe yang gomumen e biliam ya wasat ai kapagap nganan Koht ang kapsetiki nganan Koht ang kameraini ktail nan masanan Koht wat kom nak prowayo pain bil prong taropoi wata nan chermaya riyay sok tuwa urat jikisu ang nganan Koht bil pan kiyang kom tama poisong sang nan masan wat kalangan ng kupramay korusyon chay leo pa nanan kapagap iban sa isa. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kalangan ng kamumaying samat Koht kalangan Koht limbak Koht lapalak Koht man sarawi mela abiyet o God ran what my Koht kalangan penir pelataran yang gitu Painir main Koht kalangan kat tiar nan heupan awat oka. Ni tuan sapal mau masa naga te yang kecoka. Me wasa riaman ste sileman ban heupan a pat pana. Minimin pana ne maramu yoga peng kamu masa ni me komban yang kat wasa oka. Lord ayat melel main Koht kalangan mese sutra heupana. Oh Father God, ne physically. But spiritually, oh God, I believe deep down in my heart you see it. Lord, me minimin pana, pana miya na parawajoka. Ikalangan kiyang gomo po isapol mamumasa na katete yung mawasa. Minimin pana miya, me yay wasa kapay, yay wasa babol, yay wasa mayaw kan miya main Koht ka. Ikalangan kiyang gomo main Koht kalangan, nanan misaraw, main siyawa Koht kalangan, may yang kite ranwa to Father. I pray in the name of Jesus Christ, oh God. Father, that you continue to move in us. Continue to mold us, oh God, into your perfect will, oh God. Father, so that we, oh Father God, can do what you have called us to do, oh God. Lord, to spread the good news, oh God. Lord, to impart peace, oh Father God, everywhere we go, oh God. Lord, we know, Father God, where there is peace, there is prosperity, oh God. Lord, sa kalangan kiyang main Koht kalangan ranwat. Ikapakap kila main Koht kalangan riyay kan koros, oh Father God. Mayang patong ya main Koht kalangan datatokwa. Irailakan koros mapilpan touta yang hutialo ka. Lord, ngana mo saraw main Koht kalangan toke and yang amanaman rail main siyawa Koht kalangan. Lord, ikalangan kiyang kapay koros, oh God, mapainir kaleti yang kit. Inaw kiyang kit mayay wan paig mat main Koht kalangan. Lord, kapay main Koht kalangan, makoto sang nan pay ko God, makiligilal nan Deuteronomy, riyaysak walu main Koht kalangan, release kapay ko karos o God, donat mo karos main Koht kalangan. Ikalangan kiyang gomo main Koht kalangan nga namu saraw. Ikalangan kiyang gomo main Koht kalangan, Lord, your presence, your glory, O God, that will overshadow us, O God. Lord, your presence that will overtake us, O God. Lord, that we, O Father God, can be in your presence all the days of our life, O God. Lord, ikanga maramu main Koht kalangan. Lord, so ta megot sa bagang kultisakom. Pwede wapan, paitan the talk, revelation kan, kautiala kan koros, O Father God. Lord Jesus, kahit empinat, ang sangrem. Kahit ang may korusyon, O God, sangrem, o bilang kamu, pwede kamu main Koht kalangan. Sekap nga maramu sa tangga mara. Imat main Koht kalangan, masehew ka pa na main Koht kalangan, kilak wato yagi at kaping, at kasapal kalangan o ngir kaliyab numaran at ikaw. O at siyang kamorya, yes, Jesus Christ. Amen.